Kulumak lishabile silika kwa Jesucristo hoitsibaon San Juan. Hokaina kiatenak li Jesus chirishchik an kishtaksilir lobal sa chusha utkishke. Tinjukwa shulak shqeil chanimash loqal lakwalal renak lakwalal tishnima aku utsashkabali kwankil akyom resashbene chishkhuni likyoke tishke tashak chishkhuni likyuam chishkhunile lishakebre anain likhuni likyuam naqteshna waku laat likhunat chitsaqalios utishataklanchak li Jesus ali Christ lain shinima aloqal sa ruchichoch rikish panunkil chitsaqal lik angel shakechi manu atinjukwa anakwan chanima ilokal chakat krikin ilin lokal kikwang chakat naktukmahi kikwang liruchichoch shinkut aniat laat hiroeb likwing lishakwisiyeb sa ruchichoch utshakebkwe akweb nakshekwang utshakebkwe utsheshkula lakwatin sa choleb anakwan aknikeshnaw nakchishkunil lishakechakwe akwikin chalenakchak Spanak ebli atin shakebwe shinkereb uteban sheshkul utsheshnaw chitsaqaltial nak akwikin shin elkchak khoakwi sheshpab nak laat shataklanchakwe nintihok chirishebaan inka nintihok chirish li rochichoch chirisheban li shakebwe spanak akweb chishkunil li karukwe akwe akwilaan ut chishkunil li karu akwe kwilain utrikine baan shnimak in lokal inka chiktinkwang sa lirochichoch aut ebaan kwangkep sa rochichoch utlain shikwe akwikin atin santil chukwa rikin shkwangkil lakaba chakwileb li shakebke renak hunake baan honak huno lao chikibil ratin likakwa Kapakwa